fitani asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH shit na prophet kumichacha me so me hwe Memamo akwa bashonko ede eba too much GH so muniaba wasum for na ama obusu enye na yedi asiase so dia nyebusa for eyensempa emre no aso say yet trending issues mede ebe somo ewo ye video so na tisi e konsem ni mo so dia na abusia ka me ho ne yemre mu pekope na ene deyi na tese empanimfo a Ghana for yato womu so aba ewo ye person eso se womu enkosi ya nemumu ewo mashebe de mu na tese womu enhyem emra na tese womu fa enkoso any impuntu emra ye mantem eso na metre members of parliament aye elect womu ewo afi 2020 elections mu na we enkoso womu inu womu edikan ko ye parliament house ahomate 12 say tese ye ekwan ebie no de bie kwan no emma tese sorry inu akasakasa be mu no so meto aba no yi speaker of parliament edi ama tese ye parliament house say be ya semsem hihye ne tese ne kano ebe ko so wano parliament house no ahomate na tese wo edi hihye so na busa for you dim say as it stands now no ye ko parliament mu a NPP amanyoko no ewo 137 parliamentary members that is womu na ya to omo so abayi omo ewa amanyoko mu ena biom so NDC so ekra 137 at apai ewa afamienu no ena tese bako ejina as a independent e form na MP no na eno na tese womu etu abano ebieye no abano emu 138 ekodi eje NDC nipa kwa womu etu no shaba na mu yi ni se wono ni etu no shaba metre honorable Alban Babin koma na tese wono ND speaker of parliament no su kuma tese se wono yes speaker of parliament for the 8th parliamentary ana ebiem so no do na wo ka no ho ano no ejina Professor Mike Okwe wono to eltimi fa abanu 135 atese abanu ye kenkan ni bako essay na tese bako eso ekoka 137 NDC for no atese make Alban Babin etimi edi speaker of parliament no enkunim aksonya enkunimje ewo na no na sabre results nipa bontin womo kenkan Carlos Ahinkra honorable Carlos Ahinkra go fa ballot atese Danik basabasa ye wo honi alechi no womo di hu nkomo no na tese deputy general secretary Edima NPP amanyoko lawyer Obribwahim asem na esi o parliament akọ na aka no ko bi nim se ye ba no ye wo bia na kuma ye din atese wodi enni wodi eni enibre eka party se atese wo nsuro weche bibie no atimi bubu no atese asem we etimi aka lawyer Obri ye po amatese lawyer ni at live radio telecast na atese na kuma ni ebubu a wo su baba ni nya ni se NPP for etimi atna parliament house atu aba na abano womu die na womu yi ne ntime ni nkunim na tese NDC die no na edu nkuna tese NPP mu kura ko no nipa bako ese abano na bako biom so free mu satu abano man tese osa ko head form na MP de obi ni nko so no to abano edima womu anase de course na akwa ese ensem no ankoni ye sa afama lawyer Obribwahim na matese nunti wati elisu akasa matese nkofo kra na womu etie no at that moment no wo bia bo tese asem we mu ya edima lawyer Obribwahim matese ni sunu kra ko aka ama yesu bi ede abano na ensem no ebeto do ase wo sun ewo wuntumi radio station efa de course ewo parliament no bibisa se adadio na we ye de yesu lebi onti aba ni pato wo bi a che na adwen atese or between 275 members of parliament are elect wo mo atena se ahwe wo mo ho a che te de mo pe wo nyama e wo parliament aso no mate so matena se ato so aba na ba kwa bomodin a opani a ye yi wa ko ma hye be de mu na otumi ato aba sen
na abani yentimi ankan papa bi anka ho na ebiem so no abani akenkan na akomo ba ko no na tese enu ani arewosem no na adenti na honim se mo rebe ho na mantoto mo nyama yeni man adwumaden anhye ho ekenya se during campaign season mo be adwumaden na tese abano dodo na etimi aba mafase na no de munim se enu ka de ma da crap na mo to abano ka de be kwa because mo na wo majority bo etimi anya se adwuma no na ma twa ma ya to abawie na tese Ghana for so etimi agin se sa brede wo mekire obi anyansa wo ba na wo nyodwuma ya ebe yi ofiso wo ba na ehwe na de wo modern bo nkon kan sa anya tese ya bo atonche ero ma hwe so de ato aba no yi 137 tese wa pe mu kra we de afanya fa bibia fe na obi anya na emu na tese aba no akoma NDC afanya tese no ya rewo se ma erunti lawyer obri bo ahin we su no ebi so edi a wo mo edwen ene se the entire lawyer obri bo ahin o su ni nya ne se asem emu oya pa because enka constituency awodo wo my Ghana mu enka ya dia se executive party executive delegate wo mo NPM man ko wo mu yi adwuma ebre yera president na Akufo do ti abemu a wo bre no ho na free SHS 101 nam ko ku no ho dey se mo no so mo shate no wo mu bu adwuma na delegate so nam form na grassroots mo dey nam ho no mo so ye enwuma wase pa and can send be said dear and can masunti say wo dwen na wo kai na wo hu bibi an ko metimi aya fa na metimi anya ni a wo hu so so dia ba ebe ore wo because no say won wa akonya say obetimi bibi na we ntimi anya na tese akọ rie ne bon so de na wo pe na fi de hu nya biem ejoni no lawyer obri bohen ni so wo so anya man kwa no so because ade ne li tue mu se kan nkunimde no kra nsem na aba fa ho a ade nti no wo ntu nti we de enye be me nsu asem mu nja no no nsu na arewa na abanti odi arewa a de ani papra po esi esu a ye da him de bre no ko ne nim no onya onu abenya no wonti ase dwuma bi ese se wonya wase bia na emwa ema na manyoko no another election beba no metime bi nkunu na tese de omo pe bia no metime aye no wo ye dwuma no onya nsehu e defeat wo manya wo afi 2020 election mu a ebeba ama 2024 no ensakraye aba nti ebusefo ensem no dia akọ no me kire se after the election of Speaker of Parliament eba bonten se Honorable Alban Gbabin Abedani, the Speaker of Parliament. Now he deputy, third deputy as Joe Wise, second deputy as Ora Andrews Amwako Esiama, our formula MP no and known as Sabato da Deputy General Secretary Edima NPP Amanyokono lawyer Obri Boahin na bre wo sema this way sabe abeto da na ibuza for media sumo nti wa dwenche fa wono bo wodi a lefa so me e comment section na bia so share video we on all the social media platform follow you on Instagram, Twitter so @TumaGH _ Facebook so TumaGH meeting edena na ama obuswa na me aduma e be dey shape makram